Hadin kejingkentho jang Home Minister kari India Amit Shah ba kejela Meghalaya kade kejela ka babamsap na kaliang kanyau terap Integrated Territorial Organization kahito hapo kejingelam President upa Don Bok Takhar haka khat pratarik urempang ulai thu iskilat pathai kubor ba na kaliang kaseng kaladap ban pa da ka memorandum sha Home Minister badai ban thokit da ka CBI lani ka ED agency ban lap ya kejing shisha badai ban kem na phang ya ki political leader ne kiseng bahalang ne wat kinu kinuru ki badan benta kim day ban lai bat nakaliang kahito kalabu por yo Home Minister hadu ka arpulai tarik mentau banai bade ban kem no ye kitu ki badon kti ha ka bamsap bat lada umla ban ne kumta kapen I ba uni Home Minister usukan tho ikajala tang ban penbit election bat nakaliang kaseng lada Home Minister umla ban pendap ye kata Bat nakaliang kaseng lada Home Minister umla ban pendep ya kata kakam kin ai persya daga KCU. Henry haba pensya shikipat pa halor kajing sya kentho ba kahito kade kaseng bahalang balabay pisa daga All India Trinamool Congress nakaliang kahito kalaytu bakampat jubam wat tang shiting karu nanu. Lagi pergi lat saya kubur ki men ki parah ya lat kenang kan si wat kubur kubur kimru dengan poi bes kapang kejingwan kejungi sikilat saya kubur mendak si kede halor bangi lat depan file kan ka memorandum dan ni kata ka appeal ban investigation ya ka naka CBI bat ke ED agencies harabaya kami ketu kejingkon no Home Minister Amit Shah pa Meghalaya kede ka corrupt state dan ni ka jela ka babam sam te nisngo kuman skadde ye ba kuman kemau ba khan be tarik menai ba khatar sunam arko wei ba kumjo ka phra tarik menai pendai arjar arko wa nila de bu kata ka memorandum ban pha investigate lane ban pha CBI ba kita ED agencies ban lap ya kata ka jimbam sapang pong te hadin kato kanesi ba te kato menai kato snem tingila I ba hakiling ba klat thai kubor Amit Shah ulapun scam baka don shisha ka jimbam sap apa ujela meklia te ngi scam bo tharai ula don kita ki kot kisla ke babiang hakamit ke jongu te ngi na kaliang kaseng pat ngi smu kya pat ngi la smu dei biang ban tho biang te ngi la tho mene te ngi la pha heru mene hi shu ban pha ye ka ne ka investigation habi dei baka CBI but ED agency apa ujela jungi khnang ban lap je ke jing shisha bat bade ban kemlot na phang ye gitu ki bodon kiti ngala ong ninja lingba kat kum ka an ka bomut menta nga kum ong ay pimentan ngade unong tebut pinwan kanno ba mga uday ubabam sap nga ngam pedia bade hang tu uklem I specific whether is NPP whether is BJP whether any political party semua henry ong bet Meghalaya nga ngade nong Meghalaya PPD nong Meghalaya umla ban ong kulum ba ka Meghalaya kadi ka corrupt state kabomut ngan sujar kerteng Highland Post corrupt hito corrupt KSU corrupt bat kiwe long corrupt lot te henry nga kumu uta nong thebot ngam pediang den ladangi digi corrupt kem pen I shisha te henry ladangim dei pat kamut pisu ang tanggan na kasentor henry pimno pa pen ka kam tingi kermen bahaga lingba Home Minister ulah ban pumwan sisa ya kata ke idi bat ngin ko periru bat ka seng BJP hadu arpulai bat ke central government kumju bat ngin pen isu ya kita kisabut kisaki lada kinut sisa ban pha ya kata ka CBI bat ED agency apa ke state ko jungi ban kemlot naphang maddei useng malang maddei politician maddei non thok kubor maddei semana-mana ndrai lada kindla nut ban allege kadon sisa kumu ula kuno bangi kadai kajela ko babam sap te le ko budan kam henry la de pimla ban le hapo arpulai trik kaseng kamban se ban ai ka defamation case persya yo Home Minister jongkari